Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz repetisiya kılgan atağız 17'sine. Bugün oşalı repetisiyadan geçen yüzündeler geldi sizlerge görüp жақсы бас басып kommentleri yaptırыңызlar. Нет, не ваши. Сейчас освободим. Вот так. А он что будет хотеть? А он, вот смотри, он за тобой пойдет. Оп, оп, и уходит. Ну давай еще раз, и потом... Братан, geçeceğim.